Li bajarê pêkvejiyanê bajarê aştiyê û birayetiyê Şêxan, xelkê deverê bi hemû pêkhatên xwe ve beşdarî cejna Remezanê kirin û daxwaza êk rêziya mala Kurdî di vê cejnê de xwestin. شيخان براسي عراقي مصغرة لهمي طوائف تيدا وبرادر ازدي ودوست وبرادر وكوميتا شيخان وازدي وبسلمان وهمي قال يك وكي برانا وتعبانا الحمد لله ان شاء الله اتفاقي هر هبتنا في شيخان جشن رمضان الهمی تاكي كرد بيروز كم وان شاء الله في جشن بيتا ماي خوشيه وتبايه ودماي كان خوشيه ان شاء الله. تايبت شيخان خشكو برايت ازديل ويرا كل دو عاشوري ليرا عيدك همو عيدت يكدود كاين وهمو سرداني يك كاين وش مشكلة مانينا وان شاء الله همو بيكا بس مناسبة في عيدة اس بيروز بايل همو بسلمانات كام واسحاس كام في مناسبة في عيدة همو حزبيت كردي همو يك بقرن. Her devê rojê de şandekî Komîta Şêxan bi serokatiya heval serkewt Sêrwan Farux Beg berpirsê Komîta Şêxan seredana çendîn malan kirin û cejnê li tevaya musilmanan pîroz kirin. في هالكفتنا ججن رمضان بيروز ما وكو كوميدا شيخان ما فردي سردانا چن مالت براد ميد بصرمان بكين وججنا وان بيروزي كين بلاستيشك شيخان منطقة يعني منطقة كشكوكا بس حمو أديانو أو التيدا مسيحي وبراد ميد بصرمان وإزدينو فان روجتو صادا توكي عيدا ونظام ام قالك يكدود بيني بس العيدا هر خوش امروف سردانا يكدوب كات وبتر دا تعايش او نافما دهبت Lê dezanîn ku cejna Remezanê êka ji cejnên giring û pîroz li cem tevaya musilmanan û li devera Şêxan jî cejnê cawaziyeke her amazên ji deverên din heye. Ekrem Derviş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.